buji mangrana nang nai je church na somse church ni mission lang thang ni ke so Life Vision Church as a mission to ono exist khai ni thang ke jeng bu jaga ni foundational teaching by bazai tam Bible ni mission church ni mission ni foundational teaching basic teaching guro Jesus Christ na aboni foundation আর যিশু খ্রিস্ট আপনি টিচিং দেখলাম আপনি সাবিরক ni sako apostle jonghorok ni sako to jonghorok yakoni mothani kaisa church ni foundation ni logo borok basai jong diari rok ni phurungma te jonghorok ni phurungma o phurungmung no puile sikranani o phurungmung no puile bujigranani te o concept no chini puijuwa dalogoi jeng abona adopt khaini o bela important jongrao Ephesians chapter 2 verse 21 You are built upon the foundations of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Jesus Christ kaisa building ni cornerstone jao stone no o pathor no kari jeng or no tanimia. Obo Jesus sak paitang te Jesus ni phurungmung Jesus ni teaching obo no pathor jing babe. আর বিনি ফ্রেমমুনু চুক বার দিমিয়া কোন দিন অ্যাভয়েড হেমিয়া কোন দিন তাই যিশুর চুক কোন দিন যে বড় কর্নারস্টোনস নামে বাসো আর বিনি চারিদিকে ঘুরিতে মল চম্পর অ্যাপোস্টল প্রফেটস they were in teaching were in hukum were in tradition culture যে পুরগি ক্লাঙ্গার মনি তো আই জিনিস তে বাকি পালানি বাসো আর আবর শুনো যে মিশন চার্চ বিল্ডিং খাইনে বাদে বিনি মিশন বিল্ডিং খাইনে জন্য হেল্প খাইনে तो सिम्टम क्लियर सिनी application in khabo kai jini sungsa sini babe jeng jini Christiani foundational teaching tamo mission sungsa tani church no develop kajini bini has sungsa tani bini foundational teaching tamo basic teaching tamo awusung master tai chonghorok tai prophet rok kai tunara ni tamo message man kha mission snangani babe tamo promong deklanga awuchin babe basic teaching mangai Abu follow play ini sim bahasa lain cempo. Ar oh yang bersama play itu semua amal play. Ar oh bebas kan pilih sisa seni bagi. Oh jangan kaisa kok muncul mereka. Kisah seka. Ang personal division play jangan disama yo. Suri jangan disama yo. Kusut disturbance bagian tadi. Ang Suri mai angni bar suri mai angni jango, tapi saran sibit tapi suri nanti cengkoro hanya suri mai lain korek jango, tapi saran cengkoro korek jango. Angwan suka tamang tak disturb ke tini. Ya bapa hanya suri jangan semua. Art musik kaisa korang angkana yo. Buru musim ya. Sudah korang kena kaisa ya. Sejak bapak arja anggur. Al sejak dalam bapak yang pasti tu buru kamu le. Hyper glory hasten. Koktai sijaman logi sound bang kena. Hyper glory hasten. Gang suri jomma sa abra sa khatjan ko fus bhayo. Hai antang kok share kawa. Hyper glory hasten tam jinis ho. Ang suri bai datin nan suri mana muthaka kodran research kene chenga oboni meaning tam. Hyper tam semna bang English word, glory ang semna bang English word. Itu hasten out tam agni da word or dia ko. To English dictionary na juni ka to. To Google search kene ke hasten ni kon to. Ulang man ka अब Germany word. Hasten. HEISSEN. Sere am nang mo. O spelling ang kun samay bunuyo ka ko poriya ko. Kita ni prayer ang mo sere spelling dum ka. HEISSEN. Hasten. To bon meaning ang kya pronay kya dum ka. Hyper to ekdom high usuk ekdom sarvocho ni box ho. Object ni box ho. Glory to sungsa ni box ho. They hasten ke to be called to be ringjak money. Abun ibagi. Abun meaning. Kamu buji kamu ni meaning kamu soalnya. Kaitor ni sungsa ni bagi sharing jako. Om message ana kaitor ati. Ya apa perlu kaitor? Kaitor ni sungsa ni bagi jako. Abun semengang tem di bawah menteri study kalian cakap mari কিছু leader of meeting obona saka short message ana बोल सका अवश्य विजन कई तो जो है हेरी तो जो कई तो जो हमारे क्लाइंट था तो अवश्य जो तो क्लाइंट का बिजनेस से संभावित है तो जेबुर से बिनी मिशन ना है
उद्देश्य कभी मुंगसिंग से जाता है आपन बाकी कभी सुनोगे वो तो hyper glory hasten pada no sung joto nisli kusuku sung sasa bono rona ni bagi sung joto ni jabai aro samuno klien bagi ikon pastor reverend of mishimi samliya awat sung joto kai na pujuk nai ro bini mungsung se jabai almost the first foundation pada foundational teaching we listen mana nangan nai jono khananan bagi dikai jasno nika jadi mission